Ay. Dur makan böyle. Makan tuawa. Allahu Akbar! Takbir. Akbar! Sila. Allahu Akbar! Rame beredar rekaman di Telegram pada Jumat 4 November 2022 yang memperlihatkan pasukan Chechnya berada di bawah serangan Ukraina. Meski dihujani rentetan serangan, pasukan Chechnya nampak bersantai sambil merekam rekan-rekannya. Sejumlah prajurit lainnya juga tampak mempersiapkan serangan dengan berbagai peralatan tempur, diantaranya senapan laras panjang. Sayangnya tidak dijelaskan lokasi dalam rekaman tersebut. Kendati demikian, pasukan Chechnya mengaku akan tetap setia membantu invasi Rusia di Ukraina. Diketahui pula, perang di antara pasukan militer Rusia dengan Ukraina hingga Jumat 4 November 2022 telah berlangsung selama 254 hari. Ракетными войсками и артиллерией поражены 5 пунктов управления Вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Красногоровка, Невельск. Ракетным ударом поражен штаб одного из подразделений иностранных наемников. Кроме того, уничтожены 4 склада боеприпасов в районах населенных пунктов Новониколаевка, Красноармейск, Северск.